Idemo, sad ću napravim prvi unboxing video. Imamo, evo te, Gameworth Phoenix 370 Titanium. Ovo je trenutno most efficient LHR kartica za kopanje revera. Da kažem most efficient, ne mislim samo da baca najviše keša i da zarađuje puno para. Mislim na odnos dolar prema megakešu prema kilovat satu. Shvatate? Odnos uloženo vraćeno. Naravno da neka 3080, 3090 zarađuje više, ali odnos dolar, megakeš, kilovat sat, 3070 Titanium je za Raven trenutno najbolji. Mislim, u opisu ću vam ostaviti link lika koji je radio LHR kartice. Testirao ih je i ima i spreadsheet i taj link ću ostaviti spreadsheet pa da vidite cifre koje su. Brate, znači, ovo realno košta 700 €. U Srbiji ga možete naći ono za 1300-400, nećete otići u Mađarsku koji ja. Mislim, i tamo to košta, samo ono, ako imate volje, pa ono, stanete u red za povrat poreza za AFU, pa izgubite cijela dan, pa ono, kao, napunite gepek stvarima za frižder, da ne bi sumnjivi. Onda možete uštediti, ono, znači, računajte nekih 1300 €, povrat poreza 27%. Znači, to neki 300 €, 350. Mislim, nećete vi uštediti 350 €, vi izgubite cijel dan, znači niste radili ništa. Potrošili ste gorivo. Možete napuniti gepek, znači, nemojte sumnjivi, znači, možete nafilovati gepek kobasicama, deterđentima, već papirom, jel, da niste džabe išli, zato vam trebaju pare. Naravno, kad ste već u nekom Segedinu, brate, morate otići nešto pojest lepo, neki pekel, gulaš. Mislim, možete bez toga, tipsa, govnar, neki koji ne taj bolje popije espresso negde, onda možete, brate, da zaradite, jel, ako prođete carinu. Mislim, sad sam to odradio, neću još nikad grozno, iscimo sam Ćaleta, brate, Ćalet taksista, stari švercer, brate, smo otišli ujutru do Segedina, vamo tamo, bili 6 sati, čekaj red za AFU, još 2 sata posle da pređemo našu granicu, ručali u Segedinu, napunili gepek za nekih 100 € hranom za pse i mačke, kurac palac, ali opet sve sam ispalo mi jeftinije to da uradim, nego da kupim u Srbiji za 1300-1400. Sve to oni rade, znači ako ste blizu Subotice, naročito na Ipon ili Extreme Digital, idete dalje. Idemo dalje. Sad je vreme. Moram priznat da je lakše nego sam mislio. Dobro, to je možda zato što ja sam, brate, dinosaurus, pa jebi ga, brate, ja sam odrastao sa onim kao, ako je teško, onda je skupo. Are they heavy? Yeah. Then they're expensive. Put them back. Kapirate. Ali, jeli, misle stvari teže. Vidite, gdje su u Mađarskoj, možete vidjeti, brate. Isti kurac tako s garancijom, brate, radi se preko serijskog broja, ima 3 godine garanciju. U AFU isto se mora otići još jednom preko, da se uzmu pare. Brate, pa je sad. Mislim, pakolje je sjajno, brate. Veličine kutije cipela. Vidite njega, vidite njega, matori, moćno, sjajno. Da, fenomenalno, da. Vidimo što je. Papirica, stvari, nice, i ovaj papir, brate, brutalni svi, jebi ga, vredi, brate. Neću igrati moment igrice na ovome, brate, aj dalje igram Super Mario. Viš vidite, Da. Vidite kako
vjerovatno vidite, ako ne vidite šta radim. Znate snimam. Ovo već samo po sebi izgleda super teško, jel? Tu je sve napravljeno jako dobro. Udri su napravljeno ovo mat crno, poviš što je. Kao ne, treba je tako. Vidite ti ljude. Ti ovu munju. Spremio sam makazice. Debra, vidite kako to izgleda, brate moj. Da? Gameworth Phoenix 370 Titanium. Zipa ti to. Zipa ti to. Ovo je dele teško iskupo. Jeste malo jedan, mogu sam kupiti auto za pare. However, pa je samo. Ovo ću da upregnem odmah. Istog momenta, vrate, kad završim s ovim klipom, ubacujem mašinu, stavljam na nice hash i neka vrti, brate. Onako ja za internet koristim svoje laptopove, za igranje pičem Nintendo NES. Navuku sam se na tradovanje, tamo ću vam ovaj popuniti budžet, brate, inako sam ovo zaradio na tradovanje. To je bilo to, znači, Gameworth Phoenix 370 Titanium. Skupa zajebancija. Idite po AFU, sami prejste granicu. Trenutno najbolji LHR. Most efficient LHR. Znači, pogledajte u opis, ostavit ću vam spreadsheet da vidite o čemu pričam.